May adlaw mga kapwa, kini si Mike Kiling aniya nga to ang pinakurat nga pangutana. Tunlon o iluwa? Atoan ang ipangutana sa mga kapwa nato karon. Okay, sa unsang ilahang matubag, kung ilahabang tunlon o ilahabang iluwa. Kung unsa pod, bahala na sila na. Okay? Hala sige. Tala. Para sa imo ha, mungutana ko, unsa may imuha, tunlon o iluwa? Itunlon. Tunlon. Anong itunlon man? Para mapil na ko ang lasa. Para sa imo ha, tunlon o iluwa? Iluwa. Ano man? Kasi unsa pa lang to siya mapilit sa gums. Eh, mungutana ko nimo te. Man. Unsa may imuhang matubag? Ikaw papilion, itulon iluwa. Tulon. Ano man? Ilami man itulon. Unsa may gusto mo itulon? Anjo. Ikaw, itulon iluwa. Siyempre, itulon. Ano man? Kaya pasta yung lamia. Te, mutana ko nimo te. Para sa imo iluwa itulon. Itulon. Ano man? Ilami mo. Mutana ko nimo, unsa man nimo hagos? Kung ikaw papilion, itulon iluwa. Itulon, oy, nga iluwa man. Itulon man nimo. Sayang man. Sida na ito mutanon. Nay, say mo na itulon na iluwa. Siyempre, itulon. Ano itulon man nimo nay? Kaya aron hibalaan ko di ba, lami ba o dili? Always your number one. SM Radio Station. Love.